Scientists may have solved a decades-old mystery. New research suggests that the Bermuda sits on a geological structure unlike any found elsewhere on Earth. Kirtute in Zavain Chibaile Vekule, Bermuda Triangle Noile Matil Thar Muchu Chungchang, can be Chiang Le Donanga, scientists and Tunaya, until Muchu Thar Bertsu, geological structure, Lane Noi Pianzia Danglam Big Tak, Kovel Mundang Koyama, Anlamungai Lo Hi, Ania, Hezirzian Hi, Carnegie Institution for Science Le, Yale University ya scientist William Fraser le Jeffrey Parker Hovin Anron Chopchua ane engthil ji nge anmu chua ni ta le scientist chuan Bermuda clear car noya hian lungpui lian le thuk tak mai cha tak mai melsom pani le point pali vela cha anmu chua thu geophysical research letter journal a chuan an chu ani elungpui hi kovel mundang antinan Hawaii ang te Mid Ocean Island dang te nena khai kinin alet ni zeta cha zok ani thuan tar lang ane engwangin nge helung pui hi dang lambi low density helung pui thar an mo hi a che vela mental leng noi thuk zong dang te nena khai kinin a density a tlem zoka azang bi khle ani tin tlang kang te hi kumak te doi somthum kalta khan helai hmuna hian lo om to thina ani na taka chuan tuin hnuai lama hian pil thazel tur zawk ania nimasela helung puizang tak mai hi tuichunga akanganga omtla tawangin Bermuda thlirkar hi tuipui chunga fit sangkhazaru zeta sanga a omtir thei tatlat ane khovel pian hmang thuru penji nena inzomna helung pui hi kumak ta doi tam takalta khovel mun sang sang te la inzom ve khun lai penji anti clear car lian pui omlai khan lei hnuai ril tak atanga ron chuak carbon rich molten metal rock lungtui lokhang ta kha ani theitlat maya khovel siam chua ani dan zirchian na tan thil lutak atling bok ani thlona le longbo thin chungchang ne na ain somna mitam takin Bermuda Triangle a hian thilmak tam tak athleng thin ti an soi thina heling hnuaya an thil mu chu hian thilbo chungchang aron shilfi angal vek lona nimasela scientist le National Oceanic and Atmospheric Administration te chuan helai hmuna thilbo thin chan hi ram huai na tho emo alien na tho ani lo thu an soi thung ani a chan dik tak nia an soi tlang puite tuinhoya hian gas bomb methane hydrate om wangani tuinhoi thuk taka hian methane gas tam tak ning khom thut om thina he gas hi aron pu chu thu thian tui chu na tak main force aron pe chho thina longlian tak tak te chu an pil thu thin pha ta ni rough wave helai mun hi thli le tui phone sang sang in to na mun ani wangin rin lok lo takin tui phone lian tak mai fit somli panga changa fit zavela sang rough wave anti chu asim thu theya longlian pui pui po he tui phone na tak mai hian avo chevek the ni magnetic anomaly compass boy lein hnuai magnet chakna adang lambik thirawangin compass man ruate ati boy thina thlona le longkhal tu te po anbo pha fo thin ani olekha kha tu hnaya scientist ten Bermuda Triangle hnuaya thilthar an mu chu chungchang kan daran thei chu nia seita kan khat he thil mu chuak tu te hi Carnegie Institution for Science le Yale University ya scientist ten nia ani hianin he thil an mu chu hi kongtam takin malam hun le huliam to thil thleng sang sang te po zirchian na ta na pui thei do ni nan ngai bok ani ole hemi chungchang a hian enge ngai dani nei vele tuna kan soi tak sang sang te kha Bermuda Triangle thil mak a thlen thin chan ani ring ve em comment section lama milosia tir ve do nia tunrumatan chuan khati zong khani ye